UiTM untuk menyampaikan taklimat beliau, perkongsian pengalaman. Dipersilakan. Terima kasih. Nazrul, I will try to be as brief as possible. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, ni apa, my boss kata tak boleh masuk. My boss kata kena buat benda lain. So give chance ni apa Uni KL menang. Amin. That tahun selepas menang tu, the message from Azhar Institution is kita tak payah masuk lah. Tapi ada juga yang kata you watch out, we beat you this time. Ada dua kumpulan. Biasalah. Tapi I'm taking the spirit of the model from UK, di mana siapa yang menang sekali tak boleh masuk dah. That's how it is done in UK. That's what I've been asking Datin Syahira all this while. Tapi every time fail. Dia kata tak boleh masuk juga. You are the factor driven to ada mistake. So sekarang ni alhamdulillah selepas 3 kali tak payah minta pun. Dia kata tak payah masuk. Tak apalah. Okay lah. Because I have to say this. Unit saya Masmet ni dulu, this is a very old unit. Dulu dipanggil Medak. Kalau pernah dengar. So when I took over 2010, kita buat macam penjanamaan semula lah. So we call Masmet. Sekarang ni duk korek maklumat. Kalau you baca surat khabar, dia katanya UiTM curi master's thesis lah apa benda. Itu zaman Medak dulu. Apa kita curi pun. Kita apa kata, sebarkan maklumat tu sebanyak-banyak kepada orang. Kita tak ciplak. Kita cuma itu dia orang kata kita tak dapat kebenaran. I don't know why people are so concerned about very old knowledge. Knowledge change so fast. Why they bother? UiTM dari segi ciplak-ciplak ni very strict. Semua thesis kena gone through apa dia panggil software turn it in. Kena tengok dulu. Kalau ada yang ciplak tak diterima. Lebih berapa persen tak boleh. Kena buat balik-balik. So we are very concerned about it. Okay. Now, saya akan bagi beberapa tips lah. Benda ni saya sebut, this is the third time I'm talking about this. So saya cakap benda yang sama ya, lebih kurang. Jadi tips yang nak menang ni senang je. Saya ada 3 lah, ada 2 mungkin. Satu ialah, you have to be very good in order to win. Number 2, you must impress upon people that you are good. Kalau you bagus pun sembunyi, tak menang. You kena bagus dan cerita pada orang memang you bagus. Jadi dari segi kalau konsep Islam ni riak-riak tu terpaksa kena buat juga lah. Kena riak sikit lah. Kalau tidak macam mana orang nak tahu kata you bagus. Tapi you have to be very good because the juri akan datang yang semak betul ke you claim ni. They want to see the evidences. Jadi kena get ready. Jangan claim yang bukan-bukan. Yang bila datang tengok tak ada. Then that's it. Alright? Okay. And kita punya masalah UiTM ialah because we have so much thing to show. Bila datang tu, dia datang few hours je. Saya hari tu kena marah dengan Professor Paul Hannon. Sebab saya duk tarik dia pergi ni kan. Dia kata, no, I know what I'm supposed to do. You don't handle me. Dia kata, oh, masalah ni directnya.
Itu style dia. Tak apalah, kita pun faham lah. Jadi evidence kena ada. Alright, you must be very good and you must make sure people are aware that you are very good. Okay. Yang kedua, if I want to say is, I dah cakap dengan semua tadi, saya kata there got to be a very strong commitment from the top. Kalau tak ada commitment from the top, I'm sorry, you're not going to make it. Alright. Saya bukan nak nak menakut-nakutkan, tetapi you must remember, these times you are facing in the category of Universiti Petronas, Universiti Tenaga, Universiti MMU, Tellus University, Universiti Razak, the last year punya winner. Jadi dia orang ada kekuatan masing-masing. Saya ingat Universiti Petronas tu dia very good in research. I'm not sure they are good in entrepreneurship. Tak tahulah, I mean, but these are the things you nak kena handle ni, universiti yang macam ni And Tellus University also. Sekarang ni President of Teller now is our Vice Chancellor, Datuk Hassan. Because our previous Vice Chancellor Tan Sri Sahul dah sampai term dia, and he's doing very important job at the federal level. Tan Sri Sahul di bawah Najib, Prime Minister Department. So now he is Datuk Hassan. And what I'm saying is Datuk Hassan ni, of course we bring a lot of things, and he brought new ideas now from Tellus. Dia tak cakap pasal lain, how to make money, how to cut costs, itu saja lagi. The new strategy is, dia dah beritahu, we set KPI. Siapa yang do not fulfill KPI, fakulti ke apa, potong bajet 5% next year. Siapa yang lebih dari KPI akan tambah 5% daripada yang tak dapat duit. So lagi pening kepala rekan-rekan kita. Tapi tak apalah. Because you tahu lah, dia daripada Tellus University, dia pasal duit. Private. Kita ni, dia kata, government kata, suruh increase revenue. Universiti lain boleh buat, UiTM tak boleh. Tak boleh increase fees. Mana ada di dunia ini satu orang pelajar medical, belajar medicine, setahun kena bayar RM1,100. Mana ada dalam dunia? There you are. RM100,000. Kita setahun RM100,000. Sebab UiTM tak bayar yuran, kita bayar sumbangan. It's because of social agenda yang lain lah. Jadi ministry tak boleh bising, apa you pendapatan sikit, mana tak sikitnya, yuran you tak boleh naik. It's a taboo in lembaga pengarah, jangan sebut pasal naik yuran. Satu background sikit lah UiTM ni. Jadi bila datang Datuk Hassan ni, duduk cerita suruh tambah duit. Cara lain. Okay, institutional environment, saya kata tadi, dia mesti ada, and seperti yang disebut oleh Zuraida mungkin, part of the session is interview number one, separately. Jadi he must be very committed. Dia cerita, dia orang ni juri nak test, ada yang cerita tu betul lah apa yang pegawai bawah tu claim. Jadi separate interview. Jadi saya punya boss ni, used to be the boss now, dulu Tan Sri Sahul ni, dia dulu bekerja di bawah tindikan ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia ada sistem develop situ, UEPMO, Project Management. Dia bawa sistem ni ke UiTM. This is only a software lah, somebody develop it. Jadi it's a form of dashboard. Dashboard ni, jadi dia tahu daripada dashboard dia, semua projek-projek yang telah ditetapkan dengan dia punya timeline apa semua. Whether you are merah ke, hijau ke, macam mana. Jadi he's aware of that. Kalau nak suruh dia pergi detail, we are too big. Orang tanya kadang-kadang saya berapa cawangan, saya pun lost count.
Yang saya tahu tiap-tiap state ada branch, dan dalam satu state tu ada 2-3 yang saya tak ingat. You go to Melaka, Lendu, Jasin, Kampus Kota. 3. A small state like Melaka. 4 lain ada lagi. So 34 kami saya pun tak pasti apa-apa. So the commitment, leadership you on top with vision and determination to create entrepreneurial institution. Ini dia punya komitmen daripada dulu lagi. So kita sebut, I tell you satu lagi ialah, sebab you dah masuk last year, my problem yang nak menang 3 kali berturut tu, the latest competition ni tak boleh cerita hal lama punya, tak boleh. You kena cerita yang the recent one. In this case yang apa berlaku recently lah. You cerita hal lama, dia orang ni smart, apa benda ni bukan tahun ni, bila berlaku. You tak boleh claim. You kena ingat. Jadi oleh sebab itu, ini yang saya sebut, ini sebab 2015. Jadi 2012-2013 kita dah menang. Jadi macam mana nak cari apa lagi bahan nak cerita ke orang. Itu masalah kita lah. Tetapi every year we add the so-called entrepreneurial landscape ni, kita tambah baki dan sebagainya. That's what it's all about. Kalau dari segi institutional environment dia kata good governance lah. Secara kebetulan kita punya bendahari ni memang bagus. Clean audit certificate received for 15 consecutive years bear testimony to attain good governance. Ini daripada laporan Ketua Audit Negara. 15 tahun berturut-turut tak ada masalah laporan audit negara. Jadi governance dari segi duit tu baguslah. Okey. Kita manage 2.51 billion asset and liability is only 178 million. So kalau company hebat lah. Very big asset. And then kita ada private arm. This is a UiTM Holding, Intech, iNet dan sebagainya. This is 2014 sebab kita tanya 2015, so saya kena masuk figure 2014. Alright. Ini kita punya aktiviti yang kita buat. So what are the activities in the so-called entrepreneurial landscape yang ada di UiTM? Kita nak, in fact 2018 kita dah buat perancangan strategi kita. Universiti penyelidikan berpaksikan keusahanan. Tapi semenjak Datuk Hassan masuk, dia ubah sikit. Universiti Penyelidikan dan Keusahanan 2018. Lagi berat universiti ni. In fact, kata senang, saya sebelah bulan petang mesyuarat Datuk Hassan ni pukul 5 panggil mesyuarat. Pukul 5 petang kita nak balik, dia panggil mesyuarat. So dia katanya dipanggil semua the deans and myself. So saya tanya sekretari dia nak bincang apa ni sebelah bulan pukul 5 petang. Dia kata yang ini hasil dia jadi pergi dengar taklimat menteri tu lah. Dia kata kecemerlangan akademik dan keusahanan. So how to embed the two things. So I have to prepare myself how to tell all the deans what aspect of what the KPI set by the ministry. Alright, that is on. That's why tadi I minta daripada Su the slide. Su saya ada ready lah slide tu. Okay. And then whatever you do, ini pertandingan kementerian, you kena ikut dia blueprint dia, benar dia nak apa. Itu tak hebat lah benda-benda lain. Tak mau, itu pertandingan lain. Pertandingan ini kena menjurus apa pelan pendidikan, pembangunan pendidikan Malaysia. Apa yang kementerian nak. Jadi you cuba highlight apa yang kementerian nak. So KPI dia apa. Terus ada cerita pasal benda-benda lain lah, research ke apa kan. Research ni just one small part, but this one, kalau you tengok tu, dia two KPI yang paling besar sekali ialah satu, graduate entrepreneur, how many yang jadi usahawan. Semua universiti student public university, dia sebelum naik ambil pentas tu dia kena isi borang. Ini borang daripada kementerian, declare dia tengah buat apa ni. So that's the only time you can catch this guy. Lepas dia graduate, dia suruh isi borang semua, dia tak mau. Volunteerism among Malaysian ni is very bad. So sebelum naik pentas, isi kedudukan sekarang. So for us,
Because kita convocation 2 kali setahun. Jadi student kita tu 3 bulan sampai 6 bulan selepas dia graduate, apa dia buat. So their figure menunjukkan 1.9% 2013 dan naik ke 2.4% 2014. Ada improvement dari segi how many of our graduate yang jadi entrepreneur. But this figure I tell you, Zuraida, memanglah thank goodness itu sajalah yang you minta. Kalau you go to detail memang teruk. Because this is number yang jadi usahawan. We don't talk about underemployment lagi. Later on there's another one is called graduate employability. Alright. So because of this, kita ada all this thing. And somehow my boss ni, sebab kita menang apa semua ni, he's being invited in many international forums to talk how he did it and all that. Yang saya tahu, kebanyakan slide yang dia cakap tu, saya yang prepare. Kadang-kadang saya prepare lebih sikit lah. My boss ni dia suka sikit kelebong lah, lebih sikit lah. Kalau kata dia buat tu, buat ni. That's how it is. Ini yang kita nak buktikan, not only you're good, but people aware that you're good. So he's been to like Oxford apa semua. Sekarang ni dia emeritus professor di UiTM. Dia ada office 2 hari seminggu. I just met him and then 9 nak jumpa lagi sekali. We have to detail some of the training that we want to do overseas. He's talking about Turkey. He's been to Turkey, he's been Oxford dah banyak kali lah. This is Oxford. In fact, things that I can claim because I visited Gulf State and then macam Dubai dengan Qatar ni dia tak berapa nak ni sikit sebab dia orang dah kaya. Pergi Oman ni miskin-sikit. So Oman interested in what we're doing. So I presented in one national seminar in Oman and also I conducted courses in one university in so-called di Oman ni. So jadi kita benar-benar macam ni, you can highlight this to judges. The fact that not we are recognized internally, but internationally we are being recognized. So when we went to Oman to Muscat punya guru kita, kita bukan nak sangat yuran apa bayaran tu. So hotel, FS semua dibayar and then dia bagilah some allowance. We're not interested in very high fees tu, tapi kita nak tunjukkan yang kita dihargai, knowledge kita. Itu okey lah, pergilah. 3 of us went and conducted course in Oman. Okay. Itu dari segi satu lagi yang kita highlight, saya beritahu tadi, it's not my doing but my academic office. Di UiTM, siapa lecturer yang nak naik jadi senior, kena biasalah universiti ni asyik research, mengajar apa semua. Ada satu clause 5% dia. Aktiviti inovasi dan keusahanan di Masmed. Tajuk ni apa borang tu. Markah dia 5 markah aja. Jadi bila 5 markah, very small, research banyak tambah, tapi kalau you cukup makan, that 5 marks is very important. Betul tak? It's being recognized by the top management. Ada seorang yang saya bagi contoh, Deputy Dean of Law. Dia dah isi semua bagi dia yang bahagian borang yang tu kosong, dia tak ada apa nak buat. Law kan, apa benda mana usahanan kan. So she came and see me, dia nak minta jadi profesor mat dia, associate professor. Okay, nanti saya tolong awaknya. Saya rupanya dia ada buat research pasal legal firms dekat luar tu, ada research, dia dapat grant sikit. Saya kata awak masuk aktiviti tu lah, because this usahanan juga lah pasal business walaupun legal or business. Business lah. So that was few years back. Now she's now associate professor. Okay. 5 markah lah. Not big amount but very important. Okay, kriteria 2 ni entrepreneurial impact. Okay, impact dia apa? You kena cerita lah. So kita ni misalnya
kita ada R&D roadmap impact dia. We secured 135 million research grant 2013-2014, published 2,000 academic publication and 1,665 research project. Bila you claim dia ni, kalau just pergi tengok, you kena tunjuk lah apa dia, nama dia. Jangan duk claim 20,000 apa betul tak? Tak boleh lah, kena cerita betul lah. Okay. Ini satu lagi impact dia is graduate employability. Yang tadi saya sebut pasal yang jadi usahawan 1.9 to 2.4%. Employability 71.5 2003, 77.7 2014. And if I'm not mistaken, national average 70%. And there are few universities, smaller one, yang graduate employability-nya ada yang 50% pun ada, 60% pun ada. So, us 77%. Of course, saya kena cerita detail ni. Ini termasuk yang diploma, jadi lanjutkan pelajaran ke ijazah. Kita masuk yang employ lah. That's the nature of UiTM. Budak masuk diploma, naik degree kan. Kalau kita fikir-fikirkan, from our point of view, 77%, kita produce every year almost like 30,000 a year. It's a big number. Alright? Yang kita manage to get them to do something useful lah, saya bekerja and all that. Tetapi I mentioned earlier, orang yang kementerian bagi tu, baguslah setakat ini, kalau you go detail mati lah. You oleh sebab you're talking about janji ada kerja, that figure. Gaji sikit pun tak apa, janji kerja. Kalau you go in detail, labor economics talk about underemployment and all that lah. Tapi don't worry, kementerian bagus tu masa employability punya unit department kementerian tu bagi present dekat Treasury, I think 2 years ago. And then if I can tell you, this is the challenge faced by UiTM and by you guys, Mara. Daripada hasil kajian yang dibuat oleh kementerian bahagian graduate employability tu, agak-agak orang yang banyak tak dapat kerja daripada negeri mana? Graduate tu daripada born in which state? Ada detail sebab dia buat nama dia born dekat mana, jadi dia research buat cross tab ya. Siapa yang tak buat kerja daripada negeri mana? Sad to say daripada Kelantan, Terengganu dan Sabah tu. Negeri yang paling banyak yang senang buat cari kerja ni Selangor, wilayah Persekutuan, Putrajaya. Those guys memang tak ada masalah cari kerja. Okey, yang dapat kerja. Yang kedua, siapa yang tak dapat kerja? Sebab figure ni employed and unemployed. Rupanya when you track dia punya background, they are from very poor family. Ini figure dia kementerian, it's not my figure. Satu lagi, orang yang dapat kerja. Siapa yang dapat gaji rendah, siapa yang dapat gaji tinggi? Gaji rendah ialah mereka yang very poor family background. Dapat kerja. Yang tak dapat kerja, geng-geng ni lah yang daripada poor family background. Yang dapat kerja gaji rendah, orang ni juga. Jadi, bila present dekat kementerian, and then it's my figure tu kementerian bagi. Kemudian saya punya presentation, lepas tu is contoh universiti kesoanan. And I told the people in the ministry, this is what UiTM is facing because our students are Bumi Putra. You don't talk about this non-bumi dapat kerja apa semua, there's no issue. Us, orang bumi ni. Jadi, Treasury kita bangga lah. He insists, pegawai tinggi dia kata, semua mesti bila dengar you punya lecture. Saya kata tak adalah, biarlah dia orang. You know, what kementerian yang nak sebut, highlight, effect ke pegawai Kementerian Kewangan kata, ini kita bukan nak interested pasal nak jadi orang miskin kaya, tak ada. No, Kementerian Pendidikan kata bukan itu. If you know the figure, very poor people, very difficult to get job, or very poor people get low paid job,
University realize this and do some intervention program. That's what this one is all about. Habis kita UiTM ni nak intervention ada semua puas, semua orang putra. Ada 2-3 orang yang kaya-kaya. Nah. So this is the impact lah. When I told the Kementerian Kewangan, we are achieving this much better than some universities, and 100% of our students are women putra. This is how to convince people lah. You have based on some fact and figures. Alright. Seperti biasalah. And then kita pula ada pula satu unit under HCP ni, career office 2014 pertandingan antara all the career office of public university, kita menang jadi champion pula. Lagi bagus lah, ada markah nak tambah untuk 2015 punya pertandingan. So you got to quote all this evidence lah. Alright. Ini satu lagi saya sebut tadi, kita ada very effective PRO office. PRO office ni dia akan ada saja menang report dekat dia akan buat poster lah apa semua, masuk dalam website, and then dia ada dalam inventory dia. Jadi bila saya nak cari list of pemenang-menang pergi PRO office dia, ada semua detail. Ini being publicized. And Datuk Hassan in the new VC, dia memang macam tu. Dia being private sector, dia kata you got to highlight any small success, because this is what we call image. You kena buat macam ni lah. Jadi saya tak tahulah you punya, kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada better do it. Kalau ada pun make it stronger. Nak highlight semua menang-menang. Jadi kita sebenarnya yang research daripada research university, yang benda-benda tu insya-Allah kita ada. Banyak student kita lecturer menang macam-macam. Jadi kita kena highlight. Student engagement, secara kebetulan budak kita ni just like your student lah, dia quite creative and hardworking apa semua. Kalau pertandingan Eco Marathon, Shell Eco Marathon Asia yang dibuat di Manila, kita menang 3 kali berturut-turut. Ini design kereta, pensyarah dengan student. Design kereta yang pakai minyak sikit, paling sikit. Itu yang Shell Eco Marathon tu. 3 years in a row. Jadi kalau macam ini, we are talking about dah menang. Lepas tu, nak pertandingan, memerlukan duit. Don't worry, I mean, ada sponsor. Yang mana tak cukup, of course arahan universiti, you cari duit dulu. Tak cukup baru kita tambah. Jadi ketuk itu semua, insyaAllah dapat. Last year student kita masuk pertandingan solar car race daripada Darwin ke Adelaide. Tujuan dia bukan nak menang, nak menghabiskan pertandingan. Sure enough, tengah jalan kereta mampus. Tak ini. But the record says, ada sebuah universiti yang Mak Saleh semua ni decided not to proceed but to stop together with our team, tolong hidupkan balik kereta tu, and then akhirnya sampai juga ke Adelaide, and this team daripada Western ni voted the best humanitarian team ke apa benda tu lah. So all these thing, activity apa semua ni, dia kena suruh student, bukan mestinya jadi usahawan, tetapi aktiviti macam ni, how resilient they are. Yang pergi solar car di Australia last year ni, now logo Masmed ada, sebab saya bagi RM7,000 sponsorship. Dia dapat logo tu, okey lah. Alright. Jadi macam-macam lah kita buat all this thing lah. Competition macam-macam lah. Menang champion social entrepreneurship, WIF apa semua. And then this is KPI lah yang kita achieve ikut apa yang kementerian dak. Enculturation, engagement, creation, great entrepreneurs. Kita punya persentif macam itulah. Yang 100% engagement bukan susah pun. Kementerian dak, tiap-tiap orang kena be student, kena aware. Jadi tiap-tiap program minggu saya kenal mesti ada 1 hour session dengan pasal kesusahan. Jadi semua 100% ya, apa masalah. Jadi itu cara dia. Dan of course tambah lagi lah fakultinya, level dan sebagainya. Okay. Alright, the student engagement kita buat semua. And then this is IMCO, online business springboard. Kita ada sponsorship daripada MyNIC dan sebagainya. Register student kita ada punya online tu. This year I have to invite you. Kita
part of our subject technopreneur tu, tiap-tiap subjek technopreneur tu dia kena buat teknologi blueprint. Tak apalah, kadang-kadang student saya pening kepala je. 3 minggu sebelum ni tak tahu apa nak buat ni, apa teknologi nak buat. Ada seorang tu nak buat, saya tak ada apa, saya nak berniaga ni boleh tak? Jual nasi mamak ke hostel. Saya kata, apa benda teknologi kamu ni, jual nasi mamak ke hostel? Okay, you buat website. Orang order melalui website, saya terima projek awak. That's the element of technology. Alright? So this year we decided, this semester, kita tak bagi bermacam-macam business, kita everyone group of 3 buat satu projek apps. So on 26 kita akan exhibit 200 apps. Pertandingan apps as a requirement of the course, kita kena keluar duit sikit. Kita bagi student satu group RM100. Duit daripada kementerian ni. It's part of apa semua ni. Sebab apa? Dia nak guna duit tu nak buy the times to do the apps. Yang kedua, dia kena buat poster. Poster termasuk stand. Saya beritahu kat dia, staff saya marah saya, polis saya. Buat apa semua, stand bagi balik kat Masmed untuk next year. You nak bawa balik rumah stand apa-apa. Simpan kat Masmed. So that next year kita buat, kita tak boleh kurangkan lah. So, they have to do that. They have to do pitching 150 second, jadi 2.5 minutes. Video pitching, buat apps. We employ professional daripada luar to teach how to use Android way of making these apps. So can you imagine, we're going to have 200 apps. It's going to be exhibited on 26 bulan Mei ni. Jadi, kalau lah, tak tahulah 5-6 menjadi turn into business, who knows? Ini kita nak biasakan. So 1000 pitching kita dah buat, mungkin kita buat kat Perak tu apa semua, you ada pergi apa semua, all those things, okay. And then of course Entrepreneurship Club, Enactors ni selalu saya duk, apa jadi kat saya pun saya tak tahu. UiTM selama ni dah 14 kali mewakili Malaysia ke pertandingan SAIF. Sekarang ni panggil Enactors, seluruh dunia. The best we achieve is second place in Germany. Tapi semenjak saya jadi ni PNC Masmed tak menang sekali pun. Asyik dah menang Universiti Sabah lah apa benda. UiTM kalah. Tak tahulah sebab apa. Okey, macam-macam lah aktiviti lain, student engagement yang kita buat. Ini contoh, ada satu guy jutawan, dia ni Crazy Bamboo. Dia pergi tolong bagi duit sikit kat budak-budak UiTM Kedah. Dia buat pancarangan bambu. Masa judges datang itu, kita pun main depan judges. Dia pun seronok je lah, bunyi gedebung. Budak-budak dia buat pancarangan guna bambu. Tapi banyak orang panggil social punya ni, dia collect juga kat RM30,000 lah. So that is what? Student activity, the element of money involved. So ini kita nak tunjuk lah apa benda yang kita buat. Criteria 4 is innovative entrepreneur staff. Ini yang kita baru, yang kita commercialize, ada 4. So kita, because we are not that highly research university, jadi commercialization is quite weak. Tapi up to now kita punya unit 1000 commercialization unit, kita dah register 64 to request for patent, Malaysian Patent Office. Jadi tak sekuat mungkin USN ke apa semua, tapi we do a lot of research. This is contoh yang 4 tadi lah, apa benda aktiviti dia, commercialization dia. Secara kebetulan banyak daripada applied science, electrical engineering, dua electrical engineering, 2 daripada applied science. Ini research and consultancy, daripada universiti, daripada government, daripada private, daripada international sikit ya, 94,000 ya. Government yang banyak 47 juta. Ini 2014 ni figure. So this is yang registered intellectual property by faculty in UiTM. Ikut faculty berapa yang kita register di patent office. Kita, and then all the highlights yang masuk, all this competition lah. Sebab PRO office very good in this. Jadi senang, bila you nak reproduce ada saja. Dah dalam soft copy semua, you print. Design competition lah, photo, macam-macam lah. Terus
road safety device. Jadi kita banyak benda-benda lain. Kalau tapi research yang besar tu research university yang buat. Okay, kita tiap-tiap tahun ada this one. IDEX 205, 204 dengan tiap-tiap tahun kita buat competition innovation. Ada main campus dan juga some of the branch campuses. Pertandingan inovasi ya. Developing entrepreneurs, kita ada UiTM Holding, Segaris di Art Center, Tapak Art Gallery, and UiTM Innovation Seminar. Ada yang fakulti yang macam art design tu very entrepreneur understand that dia ada galeri dekat luar dan sebagainya. This is some of the things I just want to share. This today is starting. Kementerian suruh saya negotiate to send 20 orang pensyarah UiTM ke Dublin. Saya buat get the best deal. Sampai last minute Datuk Seri Zaini masuk jadi KSU. Kita apa semua UiTM ni mana New Zealand ni? Dia daripada UTM. Jadi bagi 6 orang UiTM, yang lain tu UTM 2 orang, UFK 2 orang, seorang-seorang daripada New Zealand. 20 orang we send to duit kementerian. We send to Dublin Innovation Academy. Bila balik, I don't know what happened to other universities, but UiTM kita buat satu center, kita panggil Innovation Academy di bawah MASMED. Kita bawa kepada Senate, Senate suruh buat pilot case, and then dah jadi official now. Semua new PhD students from yang buat di UiTM kena melalui kursus yang kita kita ambil pakai daripada Dublin, adapted from Dublin. We improve on it. Jadi apa dia? Jadi the idea is so that the research of the lecturers lebih more creative and hopefully leading toward commercialization. And we charge students new tambah fees RM1,500 spread over 6 semester $250 per PhD saja. For this semester khusus bermula hari ni saya kena bagi lecture sejam on design thinking pada 10 hari bulan. So ini semua based on island apa semua all that. Jadi what does it mean? It means that satu hari saya berangan, walaupun next year saya dah tak bekerja lagi, UiTM akan mengeluarkan penyelidikan yang dulunya memang terkenal. University lecturer ni buat research short sendiri, Menara Gading punya mentality. Now we want to do research yang boleh dikomersialkan. Ini objektif kita. So we want to pick up. This is a new challenge for Basman. That's why bos saya kata, you tu salah masuk lah. You buat benda-benda macam ni. Yang nak, macam mana kamu nak mengisi kemenangan kamu? Jangan rasa menang ni tak isi buat apa. Ini direktif daripada bos lah. Saya buat macam mana kan. Okay. And then again saya kata, you got to have this strong support daripada top management. We just acquired one business system from Australia called Mouse. It cost us about 300,000 to certify 9 of us. This is a new way, Australian way of jadi konsultan kepada SME. Selalu you are konsultan, SME datang cakap-cakap, you tolonglah apa yang dalam kepala you. Sekarang dengan sistem ni, dia cakap-cakap, kita ambil figure dia, masuk software. Software akan keluarkan profile the company and also bagi tahu kalau you nak move from point A to point B, these are how you have to do the things. This is the software. Kita dah buat khusus duit daripada last year punya. Second one is in May. The first one kita dah buat 16 orang. And they like it, so we're going to repeat and sampai duit tu habis. And then we have to find a new budget. We're going to charge people. Alright? Okay, so that is Mouse. You can check internet how much does it cost. Minta sikit kan. Okay, alright. And then Tunas Mekah ni is an old project di bawah pembiayaan Jawatan Perdana Menteri. Dah lama dah projek ni, dah 6 or 7 batches dah. Ini kita ambil, kita train student, attach to SME, and then letters arrangement is 6 months. Hopefully dia akan jadi usahawan setelah dia attachment. Macam PUNB nya lebih kurang lah. Tapi ini kita buat dengan Jabatan Perdana Menteri.
This is tunas muka. Alright. Okay, this one is biasalah. Kita ni semua kursus except for medicine kena buat subjek pesanan. Requirement. Budak medicine tak kena buat. Tapi last year kita buat 150 orang pelajar dia, aktiviti kesusanan, dia cukup seronok. Tak larat dah duduk di klinik yang bawa orang sakit kan. Kita buat projek kesusanan, dia very happy. It become like a culture dekat fakulti medicine Sungai Buloh tu. Sebulan sekali dia ada lah gerai apa semua. Jadi that's how the success of it lah. Imagine ni tengok orang sakit hari tak ada rasa benda lain, budak medicine. Tapi dentistry, pharmacy, allied health semua memang ada. Subjek ke sana. Jadi tak ada isu lah. So ini yang diorang kena pergi buat contoh projek, buat company apa semua dek? Macam mana? Yang entrepreneurship ni. Entrepreneurship yang tadi, yang salah satu subjek tu, yang saya kata ENT 600 which I'm teaching dia. Okay. Yang dia dalam subjek tu, dia kena buat teknologi blueprint. Syarikat, projek bisnes yang berorientasikan teknologi lah. Jadi dia buat macam-macam. Selalu saya tak nak dengar student ni, semua benda nak buat jadi solar punya application. Tali cas solar lah apa semua. Saya tak mau dengar lah. I don't like this. Kadang-kadang dia orang cut and paste banyak lah. Kita tahu lah budak-budak ni kan. Tu sekarang kita paksa dia buat apps. This is first time ni. So you want to see 200 apps. Kita buat satu exhibition, poster exhibition. Kita nak tengok. Kita akan pilih pemenang, bagi hadiah lagi. Duit daripada kementerian bagi. Kita bila kementerian dia bagi duit, akhir tahun dia datang audit. Kamu buat apa duit tu? Kita kena tunjuk. Ada bukti-bukti semua. Mana boleh buat benda lain. Alright. All these thing lah, capturing technology, kita buat 1000 pitching. We are going more on this Internet of Things now. Alright, we try to do as much now. Internet of Things. Kita buat satu lagi ialah kita buat ada kursus kita panggil How to Embed Entrepreneurial Traits in Teaching as a Subject. Kita buat training of trainers, banyak lecturer. Hopefully, they can train their fellow staff apa semua. How to embed entrepreneurial traits in teaching as a subject. Kalau you harap satu subjek yang tak jadi. Ini kita, I would like to claim that kita punya kepakaran je lah. Kalau nak suruh kita buat, kita boleh negotiate. Tak ada masalah. Alright. TOT for Entrepreneurship Educators. Educators Competency Building. Last slide is UiTM ni, we are big, we have no choice but we have to do so many activities. Transformation kita tak boleh duduk diam. Projek-projek tu kadang-kadang bukannya wow, ni kadang-kadang last only. That's why I say VC dia ada dashboard tu. Katakan few years back dia buat projek how to set up this electronic board nak entrance nak masuk. Projek tu aja. Adalah satu komiti talk to the supplier, macam mana nak create model orang boleh advertise apa semua. Projek tu dah siap. Jadi dalam dashboard VC siap. Kemudian lain. Saya sekarang kena jaga 4 projek. Tak terbuat saya. So okay, any questions? Ada apa soalan? Saya pun nak rush balik, saya ada kelas pukul 2. Tadi tuan cakap pasal yang apa nama, so talking about yang entrepreneur tu, dia nampak tadi tuan lebih kepada technical kan. Kalau macam fakulti-fakulti pengurusan, macam mana application tu dijalankan? Okey. Adakah technical juga ke? Sebenarnya yang saya nak buat apps ni, saya kebetulan yang masuk 6 technical faculties. Yang subjek ni, I have to admit this. Ada masalah sikit dari segi so-called business faculty ni. Research done in UM, dia buat kaji alumni dia, non-business major lebih ramai jadi usahawan banding dengan business major. Ini UM. Ini research done by UM, looking at their alumni.
You ingat you train business nak jadi usahawan dah. Dia jadi managers. Jadi orang non-business ni dia ada benda yang boleh dijual dan sebagainya. Okey, tetapi dari segi fakulti business, you kena kreatif lah. Misalnya fakulti business, kita ada collaboration dengan Johor Corporation. Adalah dia punya ni. Then saya ada line up dengan Kelang GM. You tahu tak Kelang GM? Kelang GM tu saya jumpa dia punya boss, Datuk Lim tu, dia kata, you come and work, send your student for ni, macam PNB je lah, attachment ni. If they're good, I will invest for him, open another wholesaler. Dekat GM Kelang tu, GM Kelang tu sebenarnya yang jual supply tudung-tudung tu orang bangsa dia. Secara kebetulan kita dapat tahu yang orang-orang muda kita banyak yang terlibat dengan online business. Betul tak? Budak-budak kita jual tudung lah, jual macam-macam lah. So dia pergi ambil supply lah daripada wholesaler, daripada GM Kelang ke, Chowkit ke, mana ke, alright. So jadi kalau budak-budak bisnes di satu area, retailing, apa semua, insyaAllah boleh, tak ada masalah. Janji dia nak jadi usahawan ya. Tapi kalau saya lebih kepada misalnya daripada program kita yang Dr. Zaina jaga tu, GDAP. Misalnya kita engage orang luar, kita have to spend money. Kita train a group of students, engineering, how to set up business CCTV. Rupanya, according to the orang yang ni lah, business dekat luar ni, sebenarnya keperluan CCTV ni sangat banyak. Tapi yang sekarang ni dikuasai oleh bangsa lain, termasuk India, orang India, Andon. Yang you tahu kalau you pergi rumah ada ACT tu, itu big contractor. Dia nak cari so-called co-contractor ni, yang subcon. Dia lebih percaya kalau ada Melayu. Sebab dia kata Andon India ni dia dah tahu secret formula rumah tu, dia boleh mencuri dalam 2-3 bulan ni dia datang balik. Jadi if ada orang Melayu, Cina percaya lebih Melayu daripada percaya Andon. So we train group them and insyaAllah yang tu ada yang kita tahu ada 2 company yang dah ni. In fact office baru yang kita baru masuk ni, kita nak pasang CCTV apa semua. Kita nak panggil yang kita budak yang kita train lah, dia sebab dia dah pasang. You know CCTV ni dengan masalah crime apa semua, the needs for it banyak. And then satu lagi, all the government infrastructure, kalau you imagine LRT apa semua, every few miles apa semua ada CCTV. Betul tak? Jadi kalau you dapat tu, you boleh capture all these government project. Jadi insyaAllah lah, I mean benda-benda macam ni boleh so jadi you kena train budak-budak kita ni, jangan duk concentrate on technical base sikit lah, CCTV ke apa benda ke. InsyaAllah dia peluang tu banyak. Tapi kalau bisnes don't worry lah, ada yang tapi you know the nature of the faculty business, train them to become good marketing department manager lah apa semua. So buat jadi usaha sendiri dia tak reti. More towards management. Management. Because previously talking about business faculty UiTM, we don't have that entrepreneur punya subject. Itulah yang saya pening kepala ni. Kita ada BBA entrepreneurship. Aduh, berapa orang graduate jadi usahawan? Itu Juso duk paksa buat 2+2. Pening kepala. Kena ada element of practical. Okay, ni next question. Apa yang saya boleh bantu? Prof, kedudukan lecturer Prof dalam MassNet. Okay. Kita ada satu unit lah yang saya said is an old ni. Dulu Medak ditubuh tahun 70-an. Masa ditubuh tu pembiayaan World Bank actually. So masa tu kita banyak bekerja
help the SMEs dekat luar daripada dalaman. But slowly then become the role of MEDEC and then MASMED to element of entrepreneurship dalam universiti sendiri. Tapi we still do a lot for this external punya job to have SMEs. Kita ada collaboration dengan SME Corps, dengan Cradle and few other yang related agencies lah. So that's we still want to play that important role. Okay. Jadi kebanyakan lecturer MASMED adalah daripada Faculty of Business actually. Cuma saya seorang lah daripada Mechanical, lain sikit lah. But my area is not pure engineering, my area is more of operation management, industrial engineering, stuff like that. Okay. Jadi baru ni semua universiti, public university, semua profesor tak sambung kontrak. I lost Professor Ismail, very good guy. So I'm looking forward. Ada satu, I just request satu lecturer kita daripada Melaka nak pindah ke MASMED. Saya jawab masa tu je, dia terkejut. Very fast response from Prof. Come and see me, I want to discuss your transfer from Melaka. Because she's doing PhD on SMEs. So jadi it'll be useful lah. Okay. So kebanyakan lecturer dari Faculty Business and like any other universities, we have to encourage our lecturer to get highest qualification PhDs. I mentioned before, this year alone 3 orang dah dapat PhD, baru dapat PhD. Seorang daripada Adelaide, seorang daripada UTM dan seorang daripada DBA daripada UM buat sendiri. Nak tunggu UTM ni, tahu lah siapa yang masuk UTM. Kita besar, nak tunggu queue scholarship aja nak tunggu. So ada yang bayar sendiri. Like my staff Hadilo tu, dia buat DBA dengan UM, yuran semua habis RM30,000 duit sendiri. I mean that kind of thing you have to sacrifice. Sebab you nak tunggu your turn is too late, too long. So I want to make sure that my staff are highly qualified and all that. So ada saja research. We just completed one with SEDA last year, RM70,000 punya budget, and just imagine RM70,000 yang buat research 9 orang. Benda ramai yang ni. So tujuannya ialah I want to give encouragement to my young staff yang belum ada PhD, biasa dengan buat research, and then we want to churn some many papers out of it. I just had a meeting with Gadam, yang Rahim Tamici tu mana? Gadam. We're going to apply. They asked us to apply for 2 research grant. Dah sampai surat invitation. One, I want to concentrate on Internet of Things, ni peluang, cabaran and all that lah. And then satu lagi how to improve B40 punya Bumi-Putera entrepreneurs, dia punya ekosistem and Gaben tu dia dapat duit daripada Teraju. So ada 3 topics. Kalau you research dari segi Faculty Business ni, dalam perbincangan dengan Gaben tu dia kata, kalau dalam industri tourism ni, orang Melayu bisnes kalau buat tourism outward bound memang banyak, sebanyak dengan buat package umrah lah apa semua, macam-macam menjadi usahawan turis punya industri. Tetapi inward bound tak ada. So dia bagi peluang kepada Fakulti Hotel Catering, dia ada Department Tourism, nak buat research ni, how to encourage Bumi-Putera to be inbound business in this hospitality industry. So jadi bila kita buat benda-benda macam ni, then inilah knowledge wise and all that, then kita nampak peluang apa cabaran dan so then you can beritahu lah semua orang peluang-peluang dan semuanya, cabaran dan semuanya. So you mesti macam itulah kerja kita kadang. And then satu lagi yang I was informed, cawangan you orang ni nak suruh buat kerja aktiviti, nak develop student pun macam tak mau lah semua ni, dah lah mengajar 18 jam, suruh buat kerja tambahan lagi. Macam kita pun sama, UiTM pun, kita pun kalau nak suruh buat kerja lebih, because this one in term of promotion 5% ya, aktiviti ni.
Universiti duk pentingkan research lagi. Alright. Jadi your case ni macam mana? Ini yang saya dapat kata duk complain susah. Jadi cara kita buat ialah satu, saya kata tadi yang ada 5%. Very small KPI dia, tapi useful for you nak naik pangkat. Alright. Number 2 ialah bila kita dapat duit daripada kementerian, kita bayar kepada pensyarah kalau dia buat mengajar program-program dalaman waktu pejabat, because dia ada full load lah. Kemudian you kena suruh dia mengajar lagi. Walaupun kadang-kadang weekend. Ini kita bayar. Ini duit bajet-bajet yang kita dapat dari kementerian dan other agencies. Rate dia berapa? Rate what is allowed by the university. Tak ada lebih-lebih. Sejam RM100 lah apa semua. Dulu suruh buat kerja weekend pun dah boleh, family life apa semua. Bagi RM100 boleh juga. One mungkin datang pada shop. Jadi cerita manusia ni sama lah. Biasa kat mana-mana. Maybe that one kalau di kita punya campus level, we have the East Department. What? Advancement and Continuing Education Unit. Section. That one dia akan mengajar, mana-mana cerita untuk mengajar, mana dia orang akan allocate untuk bayaran mereka. That's right. So that you got to give incentive lah. Janganlah kerja kosong je. Tak larat kita kan. Ada apa lagi? Okay, Tuan. Saya Raja Zulkhairi Islam daripada Unit KL Malaysian Spanish Institute, Kulim, Kedah, dan juga alumni IATM juga. Terima kasih. Okay, saya ada satu soalan yang saya mungkin boleh belajar daripada Mas Mek. Macam mana Mas Mek atau Mas Mek sendiri lah berdasarnya rule dia, responsibility dia untuk encourage the student of UiTM ni to participate in program-program yang ke arah innovation ataupun entrepreneurship. Alright. Yang mana mungkin kita di sini mungkin walaupun almost dalam 10 atau 11 tahun, tapi we are new, so mungkin we can learn from mungkin daripada awal mungkin medek kan. So sekarang nak Mas Mek, so mungkin ini nanti mungkin tuan dah lama di situ, mungkin boleh share. Okay, no problem. I think apa yang disebut ni is still going on. Even cabaran ni dekat Mas Mek sendiri. You know, I tell you what, saya masuk 2010 and I still using this word. Dulu kalau fakultis ni, agenda kesanan kita guna perkataan agenda picisan. Nobody cares. Betul tak? Everybody so busy with dia punya akademik dia lah. Biasa, business as usual. Ini saya ni orang Melayu, you pun orang Melayu, kita tahu lah apa benda perangai kita ni. UiTM apa semua banyak sini. Kita tahu lah. Style lama, business as usual. But then you, as I said, the buy-in from the top management. Management memang dia ni apa bagi support and then menghargai. Ada satu masa ni apa, after we won the first time, kalau annual address by the Vice Chancellor, without fail, Mas Mek name will be mentioned. And then my name also will be mentioned. Saya pernah dipanggil oleh kawan saya daripada Sarawak. Oh ni bro, nama you naik 3 kali ni apa saja. So what's the problem? Bagus lah nama aku naik. No, when your name's mentioned a few times, that means because he's in charge of entrepreneurship kat Sarawak, then I have to work harder. Because this is the expectation from top management. This is what it is. And then other factors come into picture. The fact that I don't know you, pasal you ni lain sikit, because your student you ada isu nak dapat kerja tak? Ada isu tak? In term of graduate employability. Graduate you semua ada kerja kan?
for past last year ni memang senang lah. Senang lah kan? 100%. Betul Ah. sekarang ni industri banyak pull out. Kita UiTM, you tahu lah yang hard daripada fakulti-fakulti yang humanity semua tu, yang engineering apa semua, insyaAllah tak ada masalah. Even now, I give a figure. Kita last 2 years it was 72%. 2014 74%. Now you imagine kalau 30,000 30% tak belum dapat kerja, that is what? 3 kali 3 9,000 orang tak ada kerja. Ini bukan is a joking matter, it's a very serious matter. So kita publicize the fact that the world is not the same as before. You have to think of different way. Nak cari kerja memang dah tak ada. Privatization lah apa semua dah tak ada kerja. So tengok figure ni apa ni. Also what the choice you have? Ini nak break the barrier perusahaan ni, alamak, bukannya senang, susah. Until today I'm still facing the problem. But I'm very happy all this while, even the current Vice Chancellor, he's very pro entrepreneurship. Jadi senang lah. Jadi cara saya buat kalau macam ni, benda yang saya agak urgent, surat tu daripada Masmed, tapi yang signnya Vice Chancellor. Adalah ada sikit, ada waiter ni, kalau saya rasa apa ni, dia ni apa ni, mengacau kita ni. And then okay, I forgot to tell check pasal tak sempat lah. Okay, I forgot to tell, we've been doing this dah 2 kali, dah 3 kali dah. Kita buat internal competition, the most entrepreneurial faculty and then the most entrepreneurial campus. Jadi kita bagi hadiah dan sebagainya. Duit yang menang-menang tu kita gunalah untuk organize ni, kita bagi hadiah, menang apa semua. Jadi pertandingan ni bukan nak gah sangat apa semua ni, tapi ialah bila nak masuk pertandingan, you nak kena tunjuk benda-benda yang you buat. Jadi people lah start doing just like Zuraida sebut tadi lah, not semua pertandingan, tetapi you kena buat. Jadi Alhamdulillah bila datang exhibition ni, everybody try to impress apa yang dia buat apa semua. Jadi bagi saya senang juga bila saya nak collect evidence, all campuses, all faculties ada. Ini yang saya suggest kalau Unicel buat internal competition. Saya 2, most entrepreneurial faculties and most entrepreneurial campus. Okay. Bila the first time saya buat tu, sama agak macam agenda PGSAN ni. Mula-mula fakulti, saya tell you, 4 fakulti yang masuk. Cawangan Alhamdulillah 13 cawangan masuk. Fakulti 4. And then bila Vice Chancellor tengok, saya report lah, dalam Senate semua saya report. 4 fakulti. Apa benda ni, kau di business you tak masuk pasal? Tunduk pun kena marah. Ini cara kita buat lah. You yang kasih cara tak buat, you kena. I thought you're good in business, atau entrepreneurship you tak masuk pertandingan. You nak jawab apa? So, the overall, the way you do things, bagi senario keperluan sekarang apa semua, kita sebenarnya yang kita duk harping ni is not so much that you want to produce graduate to become graduate entrepreneur. What we want to produce is what we call entrepreneurial mindset dalam kepala saudara kita. So why? If you are very entrepreneurial, talk about what is the characteristic. You're a risk taker, you're hardworking, very good in communications, you know, macam-macam lah sifat-sifat seorang pesanan. Imagine kalau dia bekerja dengan satu organisation. If you have that quality, you're gonna go up the hierarchy very fast. Itu yang kita nak cerita kepada ni. You tak mau jadi usaha, tak apa. But I want you guys to have this entrepreneurial mindset. So that bila you keluar besok, you boleh naik. And I tell you this, tahulah Kementerian ni set figure 2020 5%. Ya Allah, tinggi. Tinggi. I tell you, kita dah dengar lecture daripada Profesor Babson. Babson, the top entrepreneurial college dekat USA tu, record says dia punya graduate yang jadi usahawan 5% saja. And that is the most expensive university. Nak buat kursus kat situ, you kena bayar RM100,000. And a very small university.
All rich people go there, and that's called entrepreneur university. Memang dia nak masuk tu nak jadi usahawan. Tapi output dia apa? 5% nya. But the figure also say after 10 years 50% of the alumni ada perniagaan masing-masing. 50% of alumni after 10 years. Jadi bila kita stress kepada fakultis, dean apa semua, entrepreneur mindset ni, you tak jadi usaha dulu tak apa. You pergi kerja dengan orang dulu, but this entrepreneur mindset, you cari networking, collect modal sikit apa semua, 5 tahun lepas tu you jadi usaha. Alhamdulillah, very good. You tambah, you Spanish ke apa ke, French ke apa, semua technical. Kalau you dah ada entrepreneur mindset ni, 5 tahun, jadi usaha cukup bagus lah. Nak suruh budak kampung ni jadi usahawan, Allah. Nak dapat kerja pun susah tadi. Yang saya kata tadi, yang nak dapat kerja, yang very poor daripada Kelantan, Terengganu, Sabah, apa semua Sarawak ni yang susah. Kenapa? Kenapa dia susah dapat buat kerja? Agak-agak kenapa? Mindset. Orang Kelantan bagus dengar-dengar ni. Yang kata tak boleh pula. Modal satu sebab saya kata yang banyak tak dapat kerja ni daripada keluarga miskin. Yang saya sedar ni, sebabnya kalau you trace back is the networking. Anak saya 3 orang dapat kerja sekarang because of my networking. Saya nak cerita sikit ni anak saya. Anak saya ni saya malu sikit nak cerita dia, tapi I'm proud lah. Dia budak anak lelaki, you tahu lah anak lelaki ni, malas semua SPM ni. Nak masuk UiTM tak boleh. Anak profesor tak boleh masuk UiTM. Dia macam SPM ni. Tapi bukanlah saya nak breakdown lah. Finally end up in Uni KL Bangi, French Malaysian French owner. Saya kena 12,000 ringgit yuran setahun. Apa nak buat? Lepas tu buat pun mechanical. And survive saja. Because it's a hands-on one, dia boleh lah. So saya panggil dia Abang Cik nak sambung negeri. Kalau abang nak suruh Abang Cik fail boleh lah. He hates the academic. But now he's working with oil and gas company lah, Randhill Force. Adalah gaji dia 3,000 lebih apa semua. Boleh lah. Setimpal lah dengan diploma dia. That is through networking. A friend working there, okay, send your son, I'll see what I can do. That kind of thing. Jadi harapkan orang kampung-kampung yang Kelantan, Sabah, mana ada networking. Jadi tak apalah, graduate you kerja dengan online tapi ada entrepreneur mindset, wanting to become entrepreneur one day lah apa semua, fair lah. After 5 years, you buka company. So, Spanish dia punya apa dia specialization dia apa? Automotive component. Automotive component, so why not? Alright, boleh. No, it's no issue. InsyaAllah boleh. Anak saya yang matematik corot tu pun. That it is because of what macam we are officer and some of exec here is we are doing the task and the job, but some barrier that we are facing is supporting. I say the rule number 1 is the buy-in from top management. I'm still struggling to get 100% buy-in from the deans. Jadi slowly saya masuk ni KPI ni. And then saya remind the VC, you kena cakap benda ni. And then you have mentioned that the appreciation of the for the achievement, kan? So kadang-kadang bila kita dah buat kan, so and then suddenly they are not appreciate, but they are doing the moderate. Betul, itu isu lah, itu yang saya kata dari segi governance, there's a first hurdle to cross lah. Kalau boleh kita dapat itu, insyaAllah. Macam Growth Ministry kan, first time masa kita perkenalkan entrepreneurship education juga, we have hurdles macam tu juga. Macam tu, kementerian pun ada hurdle. How kita nak angkat agenda keusahawan itu And di then peringkat nasional. the second thing is
from the prospect of student itself. Yalah, kita nak kena convincekan student ni, they have two options. Whether they are graduate as a job seeker or job creator. Is it? Betul. Saya ada kadang-kadang events yang negatif pun ada positifnya. Zuraidah bagi tahu kat kita Januari itu bajet this year tak ada satu sen pun. Allah. So we used to get quite big sum lah. Tapi sebenarnya orang kata, oh apa UiTM dapat? Tapi kalau kita bagi dengan 160,000 student, kita dapat cheaper dah. Because we are big university. Sikit dah. Okay. Tak dapat. Jadi how to do it? Jadi kita bincang, and then kita ada connection dengan Turkey apa semua. Turkey is famous for this wakaf punya konsep. So saya cadang nak buat satu tabung wakaf lah. And then saya nak charge student. Bawa pada top management untuk saya, apa kamu ni wakaf dah paksa suruh bayar pula. Saya nak minta RM10 setahun ya. Jadi kalau 160,000 dan I'll get 1.6 million per year. Tak bagi. So but the new VC said don't worry, you still do it. Kita pindahkan duit daripada tabung amanah lain ke tabung amanah. Saya akan buat satu tabung. Saya tak panggil wakaf sebab wakaf di selama ni ada problem enactment dia, kena bagi setengah kat dia lah apa semua. Saya ubah nama lain, tabung infak ke sana. Lain sikit. Jadi this is our I don't know how I'm going to succeed now, but I can tell you this. Saya nak buat the promise to me is 1 million ringgit. Masuk tabung ni saya nak bagi pinjaman untuk student buat bisnes dalam masa pengajian. Saya nak bagi from 500 to 5,000. Ini cadangan awal. Interest free. Cuma nak charge 50 ringgit processing fee saja. Macam mana kita nak collect duit bagi hutang ni? Itu pening kepala. Kadang-kadang Melayu ni, dia pinjam hutang kat Melayu ni tak mau bayar. Kita kau tu tak payah bayar lah, kau dapat pahala banyak. Banyak cantik. Kalau hutang kat Cina, Cina hantar alur, dia katok je kamu. Kena bayar. Okay. Kat Melayu tak payah bayar. Kamu dapat pahala. Okay. So, knowing that, I'm not going to be alone. So, I don't want it. So, student must settle before tamat pengajian. 2 years. Okay, tu pun ya. Masa tu juga jadi kita nak encourage as many people buat business while studying. Tak kira lah online ke apa semua. And then macam mana nak collect, dia mesti bayar. Kalau dia tak bayar, dia tak boleh buat clearance. Tak boleh buat clearance mean tak boleh dapat diploma dan sebagainya. Macam kamu hutang buku library lah. Sekarang hutang duit. These are some of the things that new thing that I have to improve all the time. Tak boleh. Yang sukses cerita lama, ini kena benda-benda baru. Because of in UiTM, we have started that kind of for new students, we are encourage them untuk start your business during Ngajian. academic term. So before graduate lah. But our problem is financial lah. Macam Prof kata tadi, nak kena cari ada tabung untuk. But as I said, I have a very good VCs yang very supportive. Because I was thinking that I agree with Prof yang Prof kata the top must be Solidly behind you. behind us. Dan to find lah Macam-macam kaedah. working kan. So next question, you punya concern tu and you punya concern, I'm still facing it. Bukan senang. And then you have mentality orang-orang ibu bapa. Semua ibu bapa kata kamu jadi doktor, engineer, accountant apa semua ni kan. Kau yang tak lulus SPM ni kau jadi peniaga lah apa yang betul. You end up beli entrepreneur yang hak bodoh-bodoh semua. It is what it is. Yang hak kamu dah tak boleh jadi profesional, you pergilah peniaga apa yang betul. Can you imagine? Kalau dia bagus apa semua, katakan dia jadi doktor. Nah, bapa nak suruh saya doktor, ambil sijil ni. Saya nak peniaga. Dia benar ke bapa macam tu? Tak boleh. Parent pun Parent tak boleh. We face of RCMP, sudah diorang adalah MBS student. So first year, second year,
nampak mereka memang nak aktif dalam bisnes. But when came to the third, fourth, fifth year, kita clinical posting kan, memang sangat susah. Mereka tak boleh nak concentrate because clinical side. Itu saya dapat problem dengan kami campus Ipoh untuk MBS kan. Yalah. Saya menghadapi masalah bila first, second year memang dah cantik lah, memang interested untuk business. Third year boleh lagi. Bila fourth, fifth kami tak disentuh. Memang susah sikit. Sebab mereka kata we are going to study. Sebab Tak apalah, biar dia study. Tetapi kalau you don't leave them behind this effort of providing them with this entrepreneurial mindset. Mindset ni kena orang yang sanggup bekerja kuat saja yang menjadi penjaya usaha yang berjaya. Itu don't worry, because let them graduate apa semua. Tak apa. After that, dia kerja, get college experience, networking and all that. InsyaAllah dia akan jadi macam Babson University tadi. Okay, saya ingat itu saja. Saya minta maaf sebab I have to rush. Kalau tidak, in my class right now, Allah pening kepala. I have 4 German students in my class. Saya ni always on time, tapi budak Jerman ni sampai dulu daripada saya. Pening kepala budak Jerman ni. Dia punctual sangat. And very demanding. Kita macam ajar budak kita lebih kurang tak boleh. Zam. Because they came to learn. So this is my challenge lah. Okay, itu saya lagi sekali ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi perhatian kepada celoteh saya ni. I mean, I hope it's useful, of some help semula. Hopefully, okay lah, saya kena rush, skip dulu lanjut. Tak boleh. Takut tak sempat. Terima kasih. Sudah dah? Terima kasih.